wehle emotweni uze kimi. I'm telling you, wow. So ngenza lokho ke ubhuti uhamba ngejiwagon. So makaze emva kwami so ngiyasho ukuthi ungijwayela kabi lo lokho eshaya ihuthi ake ngize ngime angibhengishwe emuva. Ave nayijika imoto azoma phambi kwami bese yehla emotweni eze kimi. Athi sawubona ngisho ukuthi unjani nani sixoxe bese ethi yena ngicela ngiphi inamba yakho cause ngijahile angeke ngikwazi base stradini ngalesi sikhathi ngithi mina asho kanjani yes akhiphe bese akhipha ifone mayikhipha ifone yakhe ukubona ukuthi ifone mawubamba ifone i-bright unyusi bright uyakwazi ukubona so eyakhe ifone i-blank like angathi ifone engasebenzi bese ngimbuza mina ukuthi ngiyifaka kanjani number cause ayibonakala uphelele la bright wakho athi naye uphelele ngithi mina ngikwazi ke kuphela angiboni ngisho angiboni lutho kahlahla ngiboni lutho lana athi na letha la kufakelwe nizongibizela ngiyibizi number ayifaki okay sharp later angifonele athi ulobhutata uhlangana naye ngithi mina yo right zoyisave number yakho sharp bese kakusasa ngithi ngiyamfonela because ngavene ngaba interested like lethiwe kona yini no thijiwe like kuye okay lonke siyabuza ukuthi ilethiwe kona uyibonile uphathe phone enjani i-Hisense nje ndala eyifeli strain so i-mentality yami nokuthi vele abantu banemali abathanda ukushow off like okay yeah ukuthi manje sengizophatha yabo yeah abanye abantu banjalo because naye wayigqoke snacks nje umuntu nje fakela ophaca abangcolile ngathi banodaka nje snacks nje ngasho ngathi kushuthi indlela abantu abanemali hayi lo muntu lo sizogqoka kahle ke manje sekufanele kubukwe wena gqoka iGucci ke namathing la kaChina la komagolide so ubhuti makafika kimi ke my phone mangimfonela ngakusasa ekseni like ngizombuza ukuthi because inkulumo yethu izoligcine ithe ngizofika lapho mhlambi around 10 before ngilale ngilethele ukudla ngithi mina okay sharp because ungidrop endlini obviously uyazi endlini yami mase ibuya ezongilethela ukudla uzofika la endlini bese yangifonela hayi kushuthi akafonanga ke ngalabo bo 10 la bethe uzobuya ngapho kusasa ngithothi ngimfonele because like ngivene ngazizwa ngi-interested again kubone ukuthi khona ugaye oqonba uyongizomzimba unyaka wonke like unalokho ukuthi uyangicasula but kuyena ngavene ngaba interested so makasho ke mangimfonela ifoni yaringa non-stop akayibambi like lo muntu lo akatholakala after 7 go 8 like late ntambama late yeah akatholakala emini iringa kuphela ifoni yakhe yonke akatholakala emini so bengakakunotice lokho ngiyambuza ke mina indaba ungayibamba ngifoni athi hayi khuleka ngalokho bengisasemsebenzini and mangisemsebenzini angifuni into engiphazamisayo ngoba ngizoba nenkinga hayi ngithi mina alright like ayikho into oshoyo kimi ukuthi yabo so kudlule izinsuku nje silokho sixoxa nakhona sixoxa later not emini sengize ngiyazi ukuthi okay angifonele emini uyangifonela mayiphuma emsebenzini okay the other day azongibona uhamba ngeenyawo akahambi ngechiweko yes yeah nginganaki ke nami because uthe urequestile ukuzazofika la sharp angibone abesethi kimi ucela ukuthi elale la endlini yami ngithi mina ayibo ngihlala emqashweni mina futhi nje angaze ngifake umuntu esilisa angifuni hamba nje uyekini noma kwakho athi yena okay uzothi uzohamba bese yabuya uyolanda imoto at least ke asichitha ubusuku like siphuza utshwala uma ukuthi ngiyaphuza or sibuka imovie anything kodwa akafuna ukuhamba ithi mina alright khona la uqashe khona la ngiqashe khona ehambe azobuya around 11:30 because ngezwe ngenock hayi ngecall ngezwe ngenock emnyango like mina igate lami liyakhiwa nginesikhiya segate kodwa azange understand ngacabanga ukuthi since ngihlala emcashweni khona mhlambe uthe uyangena kwaba khona ungenayo khona umuntu obekade ephumile ohlala la ejardini yes bangenisana boba u2 not ukuthi akalikhiyanga bangenisana because wavena wanokho eminyango nje ngamvulela wangena ngase ngithi mina because khona next door wami umngani wami ngathi mina wena uzolala la endlini mina ngizayolala nomngani wami because vele siyaqala kwazana ngeke ngivene ngilale nawe
athi nayi alright anginankinga as long as ngizothola indawo kulala sharp alale la endlini yami mina ngiphuma ngimkhiyele ngithatha isikhathi ngihambe naso ngiye endlini yomngane next door. Yes umngane wami ke ungena around 7 emsebenzini qonba lo ngizomqaqa upende ngizovulela ngo7 lo mngane amazonke azophuma ngaye mina bese ngiyaphuma ngizala endlini mangifika endlini akekho isikhiyasi kimi akekho enondlulile empedeni like yonke into nje kusharp ayingiqale ngithi mina lo uphuma njani mhlawumbe uphuma ngewindi but ngingana ukuthi iwindi livalelwe ngaphakathi mayiphuma ngewindi lisase yonke into endlini kusanje ngoba bengikhiyile umbhede usanje ngoba bekade ngushilo kubonakala ngathi akaze kulala ngiqonda okay kusho ukuthi wendlule ngalendlela engendlula ngayo yabo so the other day athi yena ufuna into serious akayifuni nje lokho edlala noma relationship so before senza yonke into ucela ukuthi ngihambe naye ngiye kubo so that ngizokwaziwa kubo ngithi mina kwaze kwashesha bo wonke amantombi siyazi ukuthi wonke amantombazana nawo umuntu wesilisa mongathi emntwini akho mama ngicela ukuhambisa ekhaya introduce like it's every girl dreams ukuthi uhambe uyokwaziwa ekhaya kubo kamfana because like nalo mfana ngiinterested ukuya ngazi why because like umfana nje ozingcolela yangazi kanjani kodwa interested umfana nje ugqoka snacks ophaca kodwa uhamba ngejiwagon wona nje lejiweko luyibhekile mara like ngiyazibuza ukuthi why mara egqoka kanje because unemali ijiweko ni la kanjani nemali why egqoka snacks so lo ngizomfaka emgcini kumele ngithathe ikhadi lakhe ngiyamthengela izipahla yaphuma indawo manje ke okay the day sizoya kubo ke afike ngabo 7 usephuma emsebenzini asho ukuthi sengiphuma emsebenzini wena take your time wenza izinto zakho endlini and then uphume ngithi mina vela ngenza lutho vele angizopheka namhlanje because ngiyahamba athi okay ke gqoka sambi ngiqoke ngempela sambi adrive sambi siye kubo I think it was ilezi into ezilapha ko Sentin but indlu yakubo Sentin yes indlu kubo kusesentin but indlu yakubo ingase emgaqweni because imoto wayishiya ezansi azanga ingene kubo wayishiya emgaqweni wasethi uzongifonela mayifika phakathi ukuthi okay uzoza ngizokutshela ukuthi ungene uzozwa ngami mase ngithi ngene ngithi mina yo right vele mhlambe usayekhuluma nabazali yabo so yeah kumele ngirespect semzini wabantu phela la ayina ngempela hambe angishiye imoto ile emgaqweni then udlula umuzi owodwa nake yakubo yes makafika I think iphele 2 minutes abese yangifonela athi woza ukhi imoto ubuye nesikhingi sharp ngene phakathi mangifika ngiyanokha eminyango kuqhamuke ubhuti wakhona ubhuti umfanyana nje angeke ngithi ubhuti umfana ingane yesikole qhamuke ingane like ibukeka 13 14 isancanyana nje athi awubona sisikithi yebo unjani ngiyaphila ngingakusiza ngithi ngihamba nobhuti wakho athi ubhuti wami athi ma abiza uma wakhe nangu sisi uthi uhamba nobhuti athi ulokhuzana umama mhlawumbe hamba nomalume wakho esidako akangena nami ngiqale ngizibuze ngokushuthi umalume la yena like akushuthi umalume hayi ngihlale phansi athi uma uhamba nobani mangiqeda ngene angena uGuy angimazi ukuthi ngenkathi ethi ngikene ube kuphi yena ngaleso sikhathi because ungene after me yes ungene like ulandele mina wangena futhi wahlala la futhi bangamnaki umama nengane bangambukisha bangamnaki like bafocuse kimi angibuze kumama ukuthi kwaleti kangaka like usingakusiza ngani indaba right ngisho ukuthi ngi right bese ngithi kuye khuluma indaba manje kwabe sibuzwa kimi imibuzo ethi yena ngikhuluma kanjani manje ngoba phela ngiyakhuluma ngithi khuluma phela noma wakho ekuso ngibabone mangithi ngiyabuka umama